Siyasibonga nokuzwa nje imilando ethize uhambo lukaKhuzani elihambile nentokazi yeli engwavuma abeshada nayo-ke umshado omhlophe le kuphi eMaritzburg eHowick lapho ade behlangene khona be-exchange ama-vows nama-ring nayo yonke into. Sibonga nje le mlando esilokhu siyithola ilokhu ivela kancane nanohambo lwabo nanokuthi ilanga lahambe laze lafika kubo kwentokazi ukuthi bazobheka ukuthi kanti ubani lo ngoba phela befuna ukwazi bemaganga ukuthi kuza kanjani ukuthi singamazi umuntu wakho, umuntu womculo omkhulu kangaka eSouth Africa kumaskandi. Izitori lezi uKhuzani-ke ayisherayo-ke nezinye-ke izinto ezenzakalayo-ke kulo mshado lokhu uqhubeka uyoze-ke abantu uphethe amandiki nge-15 lapho kuyobe sekuwudwendwe-ke khona. Kodwa-ke uzobe sekhulumela yena ngoKhuzani echaze kabanzi nizwele-ke namancoko-ke akhona lapha. Nina ningakwenza nje ukuqhubeka nje ni-subscribe, ni-like, ni-comment konke siyakubona lokho enikwenzayo. Thina sesibuya ngokuzayo sesizonilethela-ke enye-ke ividiyo khona la kwiNdlovu yaSuthu TV. So-ke esikusho ukuthi akanawo social media, akana Instagram, akana TikTok, akana Facebook. Ingakho ingathi ezela zifuna isithombe zazawufika kuwa bakhona bathi ingathi ngathi balale endlini ngathi khiyani kwathiwa ngizeyile ngathi khiyani zakhona zimtela zathi siyacela isithombe cha isithombe asikho. Ishubethwa kube ne-social media noma wakwanawo mhlawumbe ngamenzini ngifisa ukuthi kungabi nawo social media akuyona imfundiso yami, imfundiso yami akuyona Jobethe akuyena ulwasemgwaqeni estradini kunjalo imfundiso yakubo babe protector kubo mhlawumbe babe protector lolu suku. Ngiyathabatha uyakusikole inosifungose ukuba uyindoda yami akuzomadoda utshele ukuba uyindoda yami ehlangene nomshado ukuba ube ngowami manje namini noma kuvele okuhle noma kuvele okubi noma kuvele inhlanhla noma kuvele kunzima emfuleni nasehluphekeni ngiyakuthanda ngikonje ngikuthokozise ngomthetho ejule kaNkulunkulu sizehlwa sokufa ngiyakuthembisa konke lokugeza sizamujabulisa Yesu bafika abantu bathi imisebenzi yethu ayikho lami thina sebenza kalukhuni sizamujabulisa Yesu bese qhamuka abantu bathi imisebenzi yethu ayikho lami